impalun ko singay itiang ami alay relal trumelor mil ko sigila otro mangerul boy relal 2018 silgot tul alay sa mlaria clone meeting rar mladilel belaw tiam mlaria president mar adra olbil governors mar ministers speakers regal state government ilmlom saudra atara lul saudri atoras kojo airport to be report adra government ru asesel lurol morira airport el almaral melirurak asbel luriural makatmok labela asbel lotugura tial airport terminal asbel lotugura bogor 1.1 million passenger atara Kalau asya bela makatmok ringil girela aklo tokora klakan kodam laya ka tokora airport posisiul til agreement tra airport kita rogo amatingel wasitianga amlaria aklo mondelina bebirar senator mang airport tra government atwa udendi arogir monday ang arakaragiri la time di moyora decision ra appellate court wasing pun morang Idol tirak ra report ra president maradra Skojo ito asim lamok bok ra siabal tirigel ongora ra Skojo ra report ra siabal amel memngat mok ringil asel erurag yung mga asbrel isbel o takara bukod 1.1 million customer at sinatar tirak lo sisiw leadership meeting ng laringira olbira kalular tiyan nombre kil sandea Aman lornia klakaros ra government ra executive branch ra president Maradal ma senators so tirak ra a senator eta tulkli tumilgodil sel resolution alnia obsaklisi ala president mastigel adra NG mutumorru tra tokora dengira blur belaur elan man melokderra Tidak kerana udeswirar senator se tomran wase aur amakni tilgirira adr belau girela government belau el mawmil su bitiang gire del mul morabit president tergidra Tamir Masau Junior awal bel ultul mal mle dia al sawal selum relira adra senate mual bel clown magal del do amarida dronglir dimla motroklo aset telmut ma do legidr rogui Tirigel mga davilel belaw. Umbral wasing gire del subia atol alternate energy le year 2020 gire logam emul basen trader belaw o dengilo yaka alternate energy solar. Direct lo sisiul meeting yung lomotergok ra adrong le legal tablol ladel wasya tirigel adel tiro ngora tial NG amira ablur belaw ra ngara trume widel kapsila buil mo subira adra government executive olbil mutul mo atudo emsal was ngara la pola akni mo subira igar rogul branches ra government mo kongi edi kadobes lula government tergida president ngara negotiate ya olbira lula sa consent di mla kalap sa senate consent president dengar osisiul do sel state government ra ablur ngolo awal blel qotl state government ro to dia de swel mora clol government lo asya mama support ti altora NG lo asya umir gid man setara amayang alay sil girela NG lo asya aradra state government Adi kalau marara untuk swela a senate. Directly al time me alay sa miltingil was yang arngia a petitioner blagat makliar adra executive branch. Dim lagi mga untuk swela adra PPUC. Dim makliar adra executive branch sermo sa bek department government especially ministries. Melat tamral mala signature bek ladra si kamam umrar tial NG tial tokora solar merablur belam girira adra olbira raul kongergi kita ungin batangel wasesel kontrata bogor dangar okay mi widel basenta emlatal bel tobdra
tial lolgyong ati emsil waseng bring lo mgiwel bukor do kay madringil page ibutokla ka mo yuringi bring la subel mang segi dawal footnote tian news tiang amringil kontrat dir adang rom la kong iringi petition amra sila kabelmente la time la signature declare mo sikrole le mo kong ira NG menggiria del uyuil mo mira wira da sayang rangi di petition direct kita ay sa ablur belaw waseng ngarngia tirak la tokon hospital ito waseng ngarngia sil dolgenil wase type 3 dengue fever sil 3 tremlamer belaw type 3 katingil bonir belaw tirak mul waseng mberingel rakta kita matang lihat dengue mberingel el 3 tiang type 3 mendirek 3 mal mberingel mang ada belaw gigil mal sumang kora moriam kitel Renggel aptulu mengtokor atret masergaw yang muktaan sa hospital ay ka direct mering rak temen sebeda mosmer direct tara ay sel PCC sel endowment fund program raise fundraising ra PCC ra bekra ila rag tukuk mulo o ay sel wase sel fundraising umlari ra PCC amlo mage udli ab gordo gol miltelan gol miltelar ada tiang ngarngia ada belau rogu sebi donate taudo del mora PCC amle donate rak me 60,000 menggiredel mat mokringi lang ngarngia target ada PCC girin bogrit seringi momoswela PCC dingil ku ngarngia autodel lo rutra galejene direct litara ay sengel tigel adra PVA PVA ra blur belau Palau Visitors Authority amlo subir mora Taiwan al molding ra ara blur Taiwan ya mesa gel kuk subir ara Taiwan mo kyar gidra tokora tourism mengel wal longra resel dul waseng Taiwan indigenous people amlo subir mera mler belau ya PVA ulingi tra government trairai mo subir la government trairai host tir matemlel mo sabihin mo sa baray-ray metengel mo ra ulangas yung ara kaya de mo kertir bang direct mo blakar ring ara PVA lo sikrole lang moria al mutter club lo kya mera blur belar la to la tourism la blur Taiwan esel do ring sera madaw muy ba report ra blur belar to la tourism en Brian Borio direct litera mengal ay sa PPUC imlo sabi el sayang na MOU elmo mrura solar ra doela PCC kal galejir kita mo sabi el mo niya a solar panel bebula doel mo sabi el direct mo song sa ara la dengiringi malara dengiringi na ba ayang adem metengel e direct le sayang ra MOU lo bangela governor ang ayangan ba state ring ayang ala direct mo sabihin mornia a street light ra secondary road ra vlurong ayang direct do tirak ra atara mal mayang ala ISSL Jellyfish Lake kita matengel basyan bukor de rurang ram la memong ya Jellyfish Lake al isbri ya kabelment roror lengwan mil temal ra in Nino Kleal daw ulang wal blol blaga omsin del jellyfish ra sel jellyfish lake al ay sa simla omsubul blarngi mar limos kan mil subra jellyfish lake o simla mut el momoklo ay gel jellyfish ra sel tial el jellyfish lake mla ngala karamelyo mla mut musubel ar turist me migay mga dubo mesra di belau tubdi alla rang aramol wase ngari igel bebirra ato labon mengil tabatenge le lotion el dia kal ngeri gid mang radra turista matengel wase dia kal semela turist el mengil taige muri de ke kerse gid da malu bengi dil de bela blur bela atara mengal aisa setirgel adra Taiwan
Chinese Taiwanese il nga rakwam. Am local devil ol nga sure sel el lira other belaw nga rakwam e raise a fund. Ol nga sure other belaw nga rakwam but mga or sel dulu asim Palau Cultural Center ablu rakwam. Kita madangili ay sir belaw wasin na tolo do dalo top da kabelmente belaw mora tigil bebi rigid el kira kwam. Yara adra Taiwan al ngara akwam am no sabi il kuk mokil dible. Yol nga sura ade belaw mudra do dol mosbi eder kuk mokadulura Cultural Center belaw rablu rakwam. Dol tirak rai sia presidente rablu belaw tambi ir mga Sao Junior am no rakwam al moltlo tirgal adra sina mar adra abelaw nga rakwam e raise sigid el fund. Direk el tirak latara ay siyang arngiya abuy girbelaw hanggang abuy girbelaw last name arngiya o katang hanggang algila rubakan marulong yan tala lardir ramasyar imleel rablu ramasyar ekkera masyal merelang hanggang general manager atolge rengil wasing Marshall Island Resort presidenta amlornya te'lel masangil buy ge tutkil mo wal honorary council Rabdur belaw mora masyar. Emlo sabi la kabelmente masyar mamred masyal gilingi. Congratulations mora Mr. Ogatang. En amla morgia honorary council Rabdur belaw mora Republic of Marshals. Direk kentol tirak ratara ay sing aring gelbu belaw le Kates. Gang gelbu belaw mla ramrigel blotla ak luldurokla amak ni tilgal ya ka post office in Merbelaw, siral Merbelaw tumle arrestri. Yung mlo nakakagri mo tuwag nakakagri, lapon mo nakakagri la jury. Tirigel jury of his peers, tirigel other Belaw tira matutkal mo. Awal jas tial kagri jury, ultimately hangget sitil was yang ka guilty. Ya ural bol to hangget sira jury Adralla ringa milu sul morajat sul wasa kamlu to review tial gergril yang selgi momesra are gordra gergril yang kalbi gadim la kangeri rai kal toil lo koya ta ofisra attorney general majaz am new release ri dilulu wasa sel ultibdiya juri dia kangeri tial gergril yang kalbi gasel dongu yagel re gordra gord endim la kal subel mokilti Majas ultibdi order ringil overturn resil judgment ruling kal el gates mona guilty. Direk el tirak la aisa gates a guilt makli emle kiren mara el mormail enga abuy gerbera din kakera California. Albor airport albong ariang klel ngara listro ase gade kalsem mo mas naskogil endir gania re gordor ka. Mendim la kalsem el mara endi adra la ringi ari lut madadu ni ma agar garil ma Atletele la aureora bulgulo asesel bomnat kilti indi bomnat kilti akabalmente del lore que tragao. Mengkli el albui gamlar ngelbui gamlar midra amrigel. Indi kita mtangale proses wasi auriura aloran mora amrigel ya obisra attorney general la dire que dir se el file ra appeal. Mage sine galbui gamar appeal indi galbui gamlar midra amrigel. Adire que el tirak ramiang al ay sengariang al gerbelaun siral bol klo omra el mora epaf yung lari nga ngal belaw mlepto kol mo hindi siral me selo bisra di ergidra belaw amle aristrawan ngal kadil lol tlak ringil wasing mula pa makitil kal mer belaw hindi do tirak ra ay sendi kal sabi lol to rankle tomaral wasing kadil overall mora private company hindi lol to rankle leng to tirak ra ay to senggang asab el sioning rakabalmente otil wase ngang ngara ul mula baigal ais hindi ka to tingel wasin telang ewak lungil ngarang hindi ka tingel wasin ngari ais lucis ba maka tumira obis ra labulis mo ais gitu wase untang ngara ul dito moral wasin hindi kal sabel ngagi ngal kadib dim lengi lo sis baigal makitil kar utrok ngari aklo lurol ngara alsin Direk el tirak rahman me ang ay siya a first lady Rabdur belaw ka bila president na amura amlo smer emlorgia kamel dilel ma alda dura kal first lady Rabdur belaw
Presidente da Repubblica nedi tubdia proclamation ringi el morak langar omrele langgal maas el mirar adr belau rogui edi lura akabalmente belau ngong tia bandera al metedo sel sande langgal maas ang narak mandi isir al boring ak maldilel mal dul momrek ya belau agil betiek leng lu la bagor de del dar tum ogim edel telal klu 353,000 klol Klingitering am laringir belau tutok la am lokal dible seguida awal agora abla katrira adr belau el mora aklangar rangal mle first lady ablur belau gida mtingel wase aklangar ra president Nakamura indimle adr olbira kalulau mo vice president mo president ang ladimle ra first lady indi klangar tilterulubek adi milshor ablur belau mo silsila norai Direct lo tirak kara atara bayang alay sa World Bank. World Bank ako kol nga siya FSM. Kol nga siya FSM rato ko solar. Mo sabi FSM el mga adura bang ito mga adura OCC alternate energy. Hindi ako dotong wasang aral teletal hindi tukrumur tirama. World Bank mga adu girela tora den gira FSM mabulgo sa ngara bulula mul gara kusnay direct ngariya tara mayang alay sa CNMI Northern Marianas amla sa ingra will contract lo bangela Skymark ka mutul tara batangela skogil mosibel sweb kal dimel matra drole la siabalma ablura saibal may gaya kuk muklol tol aisra national government tergido Michael Tonari ti ay sira balwa de ngel kita matingin rokul wasya governor Smul Temi alilutun mangil el morong del tur mangil el mo governor ablu rabilio endingkel governor Jersey rablu ngot pa awalam lakal mga rasyenkyo ngiyam lang Siska Otong Francisca Otong. Es el gobernador Raulura. Arangat pa. Direk tara ay sira bulwa de tirgel kuk mil trimora. Akawin min Raulura ngaw. El altam takandak tra seminar tir. El mesa igel rogul kuk swob. El gel mga dedra. Akawin min Raulura igual. Maram leson. Wesel to niya news ra blur ngat pa sel mlarni adir sel senkyo tri club sel uriul yung metod da absentee makadir kamil was absentee sel change ra result idol tirak ra ay sa omisin de tirigel ko kumlara timra Asiska Francisca Otong able winner tial senkyo tirigel ko kumlara timra Jersey able magi dik mal roida magakro sa dronel man gado ngel was absentee ko ay gaya mayang alay sila al Sunday Merry Christmas and Merry Adar Belaw Rohui kaya maran mo tirigil terul ng alakam na adar news mga Christmas ngel dil alayna wal nga riya kariyon norablil nga riya kasabihin mertian memrura news sila al time maul gril mga riya kariyon norablil kardi matagin rohul wasing di mor ong yawaluror kardi nga rakamaldin mora may kita al sendir tirgel terulbuig makum tertir embre nga suliw. We wish you guys a very Merry Christmas. Mera al Mel Sunday. Gaya may ang naisa ko man sulang. Emeiga.